Kasangay ta asawa. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasingsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, impadamag ni Tata Amancio kani Bakit Agno ang nagkalaysan ni Ligaya. Ket nakuna na pa'y nga adayo akay kayat na ni Francis ang nakikalaysaan na ngem tinakasikugkan kwa na. Gapu iti dayta, nadakamat mo didagimay kani Nana Agno nga adda na idadanas iti dalan ti runruno. Ket ni pay amo dang Astor tinangidadanas. Inted mat ni Astor ti sweldo dagiti pasurot na apakairamanan da Dagimay ken Nana Agno. Ket kinuyog ni Dinggas ni Dagimay anapan nagibangko iti kwartada. Kabayatan na. Iti panagsarsarita da Ligaya ken Nana Pipay. Immasideg ni Tata Amancio. Ket impakaam muna nga adda ni Margarita iti paraangan ti farmhouse. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Adda ni Margarita dita paraangan to farmhouse. Ha? Apay, anya ti kaadda na ditoy. Ay, jak amaw, kabsat. Idi nakita ka ni Margarita. Imunaga ka. Ito ang mga nuan niya ti aramidin na. Kinasaritam ko malata No kayat mo, sika ti mapan makisarita. Siya kon tatang, kasaritak ni Margarita. Ay saan, Ligaya? Saan ka arumwar? Sige, siyak langay. Agsubliak di tarwar. Awan mo din ni Margarita di tarwar. Nay, napananan ngay. Imposible ang nagbidotak iti panagkita. Kapsat Amancio. Kapsat Pipay. Ayan ni Margarita. Awan mo tayo. Nakatakder itay ditoy. Awan mo tayo. Sigurado ka ni Margarita tinakita? Wen, kabsat. Ayan na nga rudan. Wano. Parmatakla na jay. Wano. Kararwana ka day, tinakita. Anya, ay unay kan Kapsat Amancio, tila sasawam. Anya akararwa. Ay, jak ambaw, kabsat. Mabalin na parmataklaan. Anya nga ti kaya nasawan, nubilang.
Natayan ni Margarita? Ay sus kamot alakay, no anyala ditang ti sasawaw. Adto yan ti kapem, Barok. Sige, agkape kan, kabayatan ti panagbasam iti dyaryo. Agyaman na, nanapipay. Talagang agtultuloy tinasaya at aliderato tagdama mayor ah. Ngamin, nasaya at atao ti agdama a mayor. Wan nga rod, nana. Apay, Barok. Di mo kayat ti agbalin a mayor? Ah, anya? Sana ka maikari, nanapipay. Nakasaysaya at kaatao. Saan kakit din a maikare? Sana, nana. Ngamin, adamo ti farm apaka kumikumak. Saan amalogi ti farm nga uray awan ka? Gapot a mapagtalkan dagiti trabahador mo. Agpapan dagiti katalag mo. Sana, nana. Ipamaysak lang di farm. Makapagserbiak mo't lata ka dagiti tao. Nga uray, adak lang iti farm. Sa bagay husto ka, Baro. Apay matdadya nga dinggas, nanaagno. Ta saan nga umumay iti ron-rono? Adamanan ije porporekat. Kat? Kat, awan nana. Mailiw ka lang amin kan kwa na. Ha? Saan mat anana? Apay ako mga mailiwakon ko na ngay. Saan mat Ala, saan no saan? Apay nga rod asap-sapulam ni dinggas. Nagbayag ngamin ije porporekat nana. Sapay, napan ije ni kinni idi na minsan. Imbaon siguro ni Amo Astor Amang ano adda na pan na inala ichay. Wan siguro anana. Kan, oray man napan ije ni kinni. Anya kumangay. Awan pagdanaga am dagimay. Ta sigurado, umay matlaang ni dinggas. Uray kitaam. Uray saanan. Di oray man saan kun nga makita-kita, nana. Kabisado kan dagimay. Ibagbagam nga oray saan mo ang makit-kita ni dinggas. Gamgayam kailiw mo. Ilibak mo man kanya. Ngam di mo mailibak dayta iti panunot kan riknam. Mangan kan among naimas ti sidyam. Magusto ka talaga, Tisidaan. Uwan among naimas diata. Uray ibusam amin diata. Oy, aguray ka man. Apay ngaglaladot ka. Awan, among. Uwan gayam. Umay ni dinggas intonal daw. Dito yung mangal daw. Isong agluto kayo. Kaadwan nyo ti iluto yo, wan. Uwan among! Agluto kami ti ado! Natangkan karne ti iluto mi among! Na. Kilahat mo't aging manaygay ka. Ko Ala. Panawan nak man dito eh. Tamangan akon. Sige among, mangan kalata ha. Tay nakpay mga laiti danom nga inomam, Apay nga itala nga umay kay tiron-rono, dinggas. Amamatan, dagimay. Siyak titalkan ni amo ije purpurikat. Amon gayam. Nawat konti sweldo kini amo. Atoy. Itad mo manan kanyak. Wen, ingkay nayon ni timbangkom. Anya? Ang dinggas. Basta awate mon. Sige nga ruda. Ang anya nga iti aramidak iti kwartam. Ibang ko kalata. No bilang, irwar mo to ije bangko kat umadayukan. Ingkag lemang iti adayo ang lugar. Agabrod ka no iso. Anya? Ay, Uy, dinggas. Ada problema am. awan. Sa buwal yung amin ti madlaw ko kan ka. Kasla matay kan.
Saan matkit di dagimay? Ay, basta dinggas Ag-an-anad ka nga kanayon, wen? Tapno saan ka nga matmatay? Wan, haramidak na ita dagimay. Wan tanya nga ti serbi ti kwartam no matay kanto matlaang. Awan iso nga agan-anad ka kanayon, wan? Apay nga adda ka manen, banay. Nagsapa nga imay ka. Mabisin ka man nga tan. Kita kumadji baby, apong pipay. Sige. Ading ko kuman ni baby, apong. Wen, ading mo lata, apok. Mabalin lata. Ay, apong. Mabalin nga ubag ti baby, oh. Saan pa'y amabalin, apok? Taamangan no maibatam. Saan, apong? Patak ana imbag. Anya? Ay, uhunay kan nga ubing. Ay, nangan kan? Saan pa'y, apong? Umay ka, taing ka pa'y manganuan. Tamangan no mabisinan ka. Wen, apong? Amo ka di dagiti dadakkel mo at ito'y farmhouse ti imayam. Wen, apong? Imbagak. Ala umay kan apaw. Intay jay kusina. Inton madamdamalaangan nga ituloy ko ti agsibog kadagiti masetas. Naimbag man, tasaan manen a pinagngarietan ni Banay ni Baby Franco, ligaya. Saan, nana? Gapo tabi ng tayak. Kan nakaturog ni Baby Franco. Nabayag dito'y ayan ni Baby Franco, Wen, nana. Buy-buyaan na ni Baby ang nakaturog. Sa damag-adamag. Kasjay na dayjay nga ubing. No anyaladit anti damdamagan na. Bayan nyo lang mo may dito'y farmhouse, nana. San abale, tadanggan na mo ti sao. No ko nakasaan, talaga adi na mataramidan. Nasaya at no kasta. Awan ka no ngamin kay ayam na ijay. Iso ang malagip na latati umay dito'y. Idiawan kayo, kanayon mutlaang nga umay dito'y. Kat ibaga na, tibisin na. Iso apakanan milatamot takaasimot. Wan, nana. Umay ka numanan inton bigat. Bayam latta, umay. Awan dakes na, balasang ko. Ada kayat ko nga ramidam dinggas. Ingka gideliver ita iti pagkwartaan. Amo munti kayat ko asawen. Saan ka di? Wan, amo. Agkad-kad ka ka di, dinggas? Saan, amo? Ado timbati ni Don Juan na pagkwartaan. Iso kayat ko at tumulong ka. Da kayo, kanyang Juan. Sige, amo. Agtong palak. Nagduma lugar ti papanan nyo kanyang Juan. Sa bali nga ili ti papanan na, sa bali matkan ka. Sige, amo. Agtong palak. Gapo tamay sak lang nga adipan. Di kagdanag, amo Astor. Nalaing kamitan kadagiti kakadwak nga babae dito'y happy house. Amo minter aramiden mi. Nasayat. Mapagnamnaman kaya talaga. Umadanin ti panag-file iti kandidatura ti ili. Isuanas kan nga adwa kwarta ti mabusbos. Isu ti kayat ko. Lalaingan nyo pa ti agidilibar iti pagkwartaan, wen? Un amo, areglado. Apay amo, sumra ka iti politika? Wen? Ay, o sige amo, mayatay ta. Ala, arami demon tinaskan kalalili. Tapno makaadu kayo. Un amo. At akong dito'y sa bali nga ili. Sa pulag ti don apang tedak itigam ko pagkukwarta ni Amo Astor. Dakas ang agpaiso, ngamjak kayat ti kastoy. Ngam niyang kwan, pakaragsakan na launay. Tinapatagkan kwa na, at datangdan na. Ay, mapana kiti dayjay banda.
Agdamag akijay no am-amu dati don nasapsapulag. Sapay man mano ti tao ditoy amalabsak. Ditoy a barangay ti ayan dayjay adon. Ay, asino nga tada ito umawawag? Armidas Residence, hello? Hello. Asino da ito'y, Apo? Kaya't ko lang makasarita ni Francis. Ha? Ay, awan, sir. At DJ Farm. Mangibati kayo laangan iti mensahe sir. Taidanon ko kin ni Francis. Ibagam nga umayak pagpasyar dita balay na, ha? Ha? Ibagam asyak ta best friend na. O sige, bye. Babanan ti telepono. Best friend ni Francis. Iso nga taday jay tay putot day di Mayor Angel? Wan barok, best friend mo kano day jay? Ni Astor, Nana. Tay anak day di Mayor Angel? Wen, Nana Pipay. Ay, kastagayam. Ay, umay to kano pumasyar dito'y balay mo. Ngam di na imbag ano kaano. Sa bali to ugali da agayam ko, Nana Pipay. Awan pa nagbaliw na. Sobra ti kinaloko na, idagad-adal kami pay. Ti pagsayatan na, nakagraduar kami lata. Dagas ti ugali na, Astor. Ngam siya, nagbalbaliw ako. Apay, saan nga ta nagbalbaliw ni Astor? Diyak mo, Nana Pipay. Ngamin, saan kami nagkit-kita? Nabayagan day din na udi pa nagkita mi. Kaya't, kunana at tumapog iti politika. Ay, kastagayam. Orayik latan, no kaano sumarungkar dito'y farmhouse. Ay, sus dinggas. Naaramid mo, dayta. Wen. Awan mabalin ko. Gapotay baunak ni amo. Kasanon nga, no? Ay, no, adati pulis nga, mangtiliwan ka. Awan mat siguro. Kasano nga rod, no, ada? Ish, Numatiliwak. Awan mabalin ko. Basta sandak lakit di apatayan. anya matdatan, dinggas. Ish, madanda na ganak man. Dagimay. Kayat ka di asaon dayta. Nagayat kamat kanyak. Tamadanagan ka. Ish, seryoso te saritaan? Serios te saritaan, dinggas. Di mo man na yun iti sa buwale. Ala. Aganan natak. Di kagdanag. Dubliak ti aganad para ken ka. Kunakmat ngamin kan kang agtaraytan. Pumanawtan ito'y. Saan nga roda mabalin, dagimay? Tama nga, no patayin na ta ni amo. At damanin tay ubing ligaya. Pinanawak idakin ni tatang mo dita paraangan. Agpilit nga umunag. Takantaan na kano ni Baby Franco. Ah? Sige, paunagan nyo lang tanana. Wen, paunagan to siguro ni tatang mo inton madamdama. Sige laang, Nana Pipay. Alatay nakagluto iti merienda, balasang ko. Tapag sasangwan tayo inton madamdama. Sige, Nana. Tap, dituduag, tinag. Sabong nakaturog, indaag, ukrad. Bilit jay nga to, inda tumayab. Ikan kantada ni Jesus nga ayat. Ay, nagsangit mo't apo. Di na kayat ti kanta. Kayat na, ngam amangan numabisin, apo. Sapay adda ti ina na iyaban nyo, agdigdigos. Ay, pakanan nyo itiin na po'y apo. Ay saan pa'y amangan itiin na po? Ay, agore ka umay kan Baby Franco, Aday ta, nagsabdungan.
Ay, sus na ba? Samot gayam tilampin na. Isumot lagayam anak sangit. Ay, nabasa tilampin na? Wen, mabiit lang ang taso katak tilampin na, Syakon, apong. Amok. Itudok ko ti aspili itilampin. Ay, saan? Siya kun apok. Mabiit lang ang taso katak tilampin ni Baby Franco. Hello? Hello, best friend. Astor? Oh, kumusta ka? I miss you, best friend. Kano tangang kita? Ang kita tayo tirwar, taday pagakan ka. Kunak man no si katumay dito'y balay ko. O sige, umayak langan dita. Sige. Agur urayak, Astor. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.